Ka Khasi Student Union Employment and Monitoring Cell hakasngi ningkong jong katayo kata kakat khandai tarik ukela lingkod arajar arpunrio sa shisian kalalej banyakendu yu chairman jong ke MPSC halor ki jerwet jerwan ki barang sa teng ki bompat shimla pentrekam da ke MPSC manwanra ya ka thongkam ka bakhud hapo ke jila hakaba nakaliang kaseng kaladep ban pinsngau bonsien lambat ki jinge ki baladep ban pinlong Habakren shkilat pathai khubor hadien ke junior kendu bat chairman jong ke MPSC chairman jong ke sel usamla Ruben Najir ulaong bahakasnam baladep na ke junior ki jong ke seng ke sarkar kaladep banthong ya ke komiti banpej ya kita kimat jingdawa ke seng bat kumba shiteng na kimat jingdawa kiladon ha ke jing penkela ban pentre kam henry kidon pan sakat tu katni kimat ba ke komiti kampat wanra na kata kadau ulaong bana kalyang kaseng sa shisien kawan mi biang she MPSC bandawa ban pentre kam no mardor kimat jingdawa jong kaseng kibla dep wanra ada ke komiti bat ulaong ru kaseng ka aipor shitayo ya ke MPSC ban pentre kam no Nalor kata ulaong lada amla ban pintre kam ulaong bakaseng kalangya ban yakren bat ban shubu dorkhas namar kaseng kalada ban yat kalinti badai hinre kam don jingkella imat lada kalinti kabadai kan don jingkella yo le si di tang kading bat kasnam kabala ban wanra jingkella khadu khadwai ka hap kongu ya kata bakal asna ya kata komiti ban pet kita ki reform ti ki jingkela ki bala ban warra hapo ka MPSC hadin kata pat hau arko trek u jeliu hau macam senam arja arkusan kala wanra u chief minister jong jela u konrak sangma ula batai kita ki reforms bala wan limba ka bala wan limba ta komiti Hoi, bun katu katni kikendon nakai ke bakaseng kala adawa kumba shiteng niki kala adon hapo kata ka jingkela Henry kidang don sakatu katni pat kimba ka MPSC ke pat pentrikam ka kata komiti ke pat pentrikam tingi ngit ba sisin bakal ami kata ka report report trikam napo ka na kaliang jung sarkar baka MPSC ka di ban pentrikam mardo reka Henry ke ba susi pat kalong ba hadin katu katni benai bagi adep ngitip ba kita kimat terikam hadu mata iwiru kimpat penterikam hadu mentaru kau punlongi ba karkenai terik Desember bangin wan ban kendu yu chairman KPSC hala tu kopor bangi wan kendu yu ni sengulingo bau sekretari barem Anish Marak udang don wala kalami kata transfer notice lasan benai umpat mi napo MPSC kau punlongi bangin iPod apa kunta budi ban mi mar sebenarnya menakal yang kasing hi ulami no pad mental ayo sekretari da iwe pat hapo MPSC but mental kasngi nakal yang jong seng iwan hani ba ngindawa ya kata ka report bakal ami kata komiti kita kimat jingkala ki boro ki bala wanra baka MPSC ka di ban penteri kam mardor kita ki boro bat nakal yang kaseng ni iPod studio baka MPSC kan penteri kena bakan penteri kam kita ki boro lada omla tin nakaliang kaseng ngatrai ila syutat bang chu yakren si yakren bang chu samit dorkas mon kapor nilaya dakalenti ke babet nilaya dakajing yakren nilaya aka lenti ke badai ban kendu ban pasat jingmut ban le ka kat ku magila bale ngilale ende larangi I baki kum kita kijingkela balawan ra sarkar la MPC kamon ra DLC kajingkela kan wan ling bakading bakasna ban up man kapor ni kaju buka kita ki jing kundrum kundram bad ka bakam sungsi li hakini ki snam ki benai bal adab bang I baki examination li kidang kam long wo susu kidang kam snu susu menchua ki examination ki long bi haka MCQ multiple choice question ti haka multiple choice question kalong no ba dapi dakadam san photo ki jingkli dapi de art photo kamut pure art marks dan menung bala ban le kumni kumtai jadi menta pat what dinam tekniki kam grade C grade D ru ki wanda limba ka descriptive examination bali ki ko aman wara descriptive examination kalong ba descriptive examination ki pa to da essay basan marks menta undan u non correct
Menta kadon ka manipulation uta uno kore do ai fish pumak ni apumak na lai pumak num dan mala ban question wala aku do kan mala ban question kita ki baro ki kwa ban ri ngi wan ra ki policy ban kum pun tu ki MPC ri ngai I pat hani ba MPC pat kawan ra ki la trikam kum ban la ban manipulate chuchu iki marking system te kita ki kata ka di ki bangil aikran ba dalai nginum nginum hun nginum pediang ya kani ka jingria ni ba kawai ka examination typist ba pelong jo head of the department ka bala dang shukunda ba kini ki kliat benai bala dak ngatai hubnai November di Desember dan bakla ni ba kalongum ta ni la maham jor ba nang ni shikamat kimdi bandon kum kata ka descriptive examination nomor descriptive examination kidita nang tak examination sebahe kum ki civil service ba kiwi technical post indi ki post bare ki wala ka sarkar India ru hakida guidelines ki kala pun I ba banora ya ka jing shai ki examination ki di bandi biling ba MCQ endre gi ka MPSC par hani ka wan ra descriptive di tang itaida ba ko ban manipulate ya ka result lat nya kata kamdan ka ka baar ka jingdawa ka jungi kalong ba ni ba ka advertisement ba pelat dan lakan MPSC ki ju pelat bit namta citizen of India Henry kamdi bandi citizen of India ka di bandi domicile Meghalaya ni pej da pipej ya ki jilla ba pher hapo ka north east ne hapo ki state mainland India ru ki advertisement state government ki kam jung state government ki ai tek nam tegi domicile tu te beli pat ni an ta ka citizen of India belingin ai la ki we ki jilla ki we ki bar jalla bikin man banyo apply banyo ban tap kam hani tingi nang kajungi ngila ong ba nang ni syakman kani ki borok kadi ban sange kini advertisement balat nang ni syakmat kadi ban di domicile Meghalaya lada kamlong kumta ni nakaliang kaseng persya jur halor kani ke benta wat nakaliang ju Jerman ula pun sungo ba ula tho ya kata jubab habade bi tai benta tingni nakaliang kaseng ong ba lada kampat jubab lada kampat la ban penbet ya kani nang ni syakmat empat di ban penmi advertisement kat pat la ban penbet ya kani tam nomor kat komunis tu ni idi kami baret imdan ba mundi ba ban ketakli ni ba syong ba shim kita legal expert opinion abri kam kadi kam sarkar jong Meghalaya kadi ban ai kam ki briu chung ndi ban ai kam ki briu juki wi pat kita idi imat bingi la pun so ka baar kolong ba ni ai positive ba kidi ban kam ki report kam jong ka ni ka ki abadi bi ka MPSC baru ko matrikam kita belong ba ban pilot ki marks answer ki ka annual report ban declare ki assets and liabilities jo ki baru ki members jong MPSC ba materi po MPSC kita ki baru ki bodong ka report ka report jong ka MPSC kitu baru ki ban pentrikam no apo shtiu lem kunta kaseng hapshim ki sinjam ki baham kajing penslam mo beli kiko abon penslam nomor ba kimko ya kata ka jingtung kam ka bakhut nomor ba minta da ki kena ki lai I ka ma aksu jong ki kitip kan mu kiyo ka person interview kitip kan mu kiyo ka written examination de kan du am ka dak jingkeli kitip am nomor bunting ni jui itu kena ubayo bah ka written examination person interview umyo ting I pat itu kena bom yo person interview pat itu uyo kam kadon ka manipulation bali kalian commission tiang pan pelat kita kima pi kima hapor ba kadai ka examination MCS ru kan buka jing jing ka ni haban bon yeng bon yaki hani madan kan sapen mi yaki marks hadi bakal apun mi marks ni ukena bom di hok ban tho examination yo ban tho ukena bom di hok ban tho examination bot yo ban tho ti kita ki baka MPC ka gale ban buri takra kim kwa ban wanra kini kimat jingkela mada wanra kini kimat jingkela katu kan ni ngamong baka kan khu chimi Henry katu ni benta kan wan ra kata kajing kela bat kan ya hati kanya hati benta bakan tungkam tungjam kan long kabakhu